Binerim delal ser kulu kovan u xamar ez ê vê bangê bidim ji amuda xwe delal re amuda şorşkera amuda welatperwera amuda mala hemû mala kamil mala begê mala înkê mala wetê û hemû binemalê insan dost belkî hemû kes neyê bîra min ez vê helbestê diyarî birînê amûdê dikim ji bo ku Kurd amûdê hundirê amûdê û êl dervê welat herwiha mala şûyê şişwan behs kir amûdê dervê welat hundirê welat bizanin çi karesat bi serê amûdê hatiye û bavûkarê me gotiye şûn wargehê şêra rovî lê dikin gêren لشرمولا العمود خيابم وام بريال تصال رشكة درابة 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 كذا حجرال حزد او هساری كذا محمد علي شو رشيد كرد كوان وخما صبري آغا وجميل سيدا اوي چاواش بيراب شو برينا محمد آغيبو حتى مرني لديلو كي خيابه دلو رابه درابه 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 خموك وانا عمود تجارة أجبنا دلارم سرگوران آمی و تیره جو حساری دلارم سرکی بدهید گورن آمی و تیره جو حساری طالو تنقاب ذيا قلو نرقز جخامن والدباري درد سليم ستم وزور بلنقازي وهجاري لي بباوربون باور يوان مكمو بولا والعمودا دلال تجار دجمين بوان عقيدا نكاري عمود بو كان يازي بوزي
وارگه پلنگ چلاین گوشیران ایرو جوان لهنگابو یوالا کلو کوچک لجوانا ادکن گیرم ایرو جوان عقیتم بو یوالا کلو قامتر روی واویک لجوان دکن گیرم درمان بکن و برینه دلمین اخصبک بکن بیبار سیر ملمین لشرمولا دست بکن بمرانی حساری دل خوشکن لوی جباری جتی رجرا بدن ایرو مزگینی کو عمود تو ویجینه دچینی رشید کرد و نامی ریا ببیجین جدل بریندار بس خوینه برجین هنجی روژش عموده بچیتین لقامش لو دربسيه ربجين كلي قرتي ونوكر وجواح شخين خوار بلا ايدي جبواري نبن باوار بكن شورش بكن قيرين وهوار بس شرمي خوينا لا شيء ما بخوار بس شرمي خوينا لا شيء ما بخوار لعمودي وخيابو جه صبري آغا وجميل سيدابو آغا وشيخ پالا وجود ياري يكدنگ بون بهبرا لبر بارك شورشا خرابون جاشو نوکر او خلامه نیارا نسل خیرب ایرون ما پیداون صندام بعموده ابرینه طوب شرشه و جنوبه و بچینه خلام وجحش وكلي قرتين يا روا ويرو رشيا ديلو كده يا بمينه يكو كردستانش كرد رنغن نخوازه وشرمزا روحم رو رواش بمينه بينا رنگدال
همو باجارên Kurda li cem cê rêz û ihtiramê ye. Lê Amûd xusûsiyetek wê cem heye. Hettanekî 6 saeta jî ez van kulûn birîna ji Amûdê re bibêjim me xelas dibin me taliya birîna tê. Lê hêviya min gelkî xurt e. Em ê sibehekê ji xew rabin ku qîz û xortên Amûda çeleng her yekê bi darekî bi der qûnavan ji hişk û kirê girtiya ketine berê wan dine gov û koxê wan ku jê hatine wê Amûdê bibe cihê dergûşa şoreş û serheldanê û careka dî wê xirpo û zirpo û zopo nebin berpirs li Amûdê wek rehmetiyê Cegerxwîn gotî di çîrokek xwe de alo çelo kum biqul kurê potê bû muxtar piştî ilmê xwe yî pir li bergîrê bû siwar û mesele dirêce bû dodoyê qulingvan. Kurd Amûdê ye. Amûdê yek ji dergûşê Kurd û Kurdistanê ye. Ev kesê ku îro xwedkir xwediyê meselê dagîrkerin tiştekî wan di Amûdê ditune ji xêrî rûreş û sermezariyê xelkê me li Amûdê û li derveyê Amûdê ku li derve dijîn jî divê êş û birînê Amûdê ji bîr nekin û bela gurî ne bi axa çik û wê mal ji binî diher. Spas û silav û rêz.